Þá var upprunnin hvítasunnudagur, voru þeir allir sama komnir. Var þá skyndilega gnýra himni eins og aðdynjandi sterkviðris og fylltist allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og eldi væru, hvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。 В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И всички смаяни и зачудени си думаха, ето всички тия, които говорят, не са ли галилеяни? 我们个人怎么听见他们说我们用生来所用相谈？我们帕提亚人、马代人、以兰人和住在米索波大米、犹太、加帕多家、本都、亚细亚、佛吕家、庞菲利亚、埃及的人，并靠近古利奈的吕波亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，或是信犹太教的人。 Kričani i Arapi, čujemo gde oni govore našim jezicima, veličine Božije. Þeir voru allir furðu losnir og ráðalausir og sögðu hver við annan, hvað getur þetta verið? Þannig hljóðar hið heilaga orð.